جقارن پاراستنا مدیا دم باش گودارین هیجا بخلک کینویا برنامه آریا حقیقتی امجاری کیدم به هورانه دخلک برنامه خویا و جاری ده امیل سرتی گینا آبوری بسکنن جبوی کو ام بکاربن وانتی گینا به هفدور بن ارخینن میوان ایمه خلک و جاری اندامی اکادمی زانستا جواکی عبدالله و جلان اول خبات دیش لیل دیل ما آماده اول خبات هم خیر هاتنه سپاس دکم. هەواڵ خەبەتەم دەرواسی پرسی خۆی دڕێزەی دەببن دەسەری دەخوازم بپرسن یعنی ئەم چاوە دەکارن ئابووری بدن ناسکردن یعنی لە گۆری ڕاستیە جواکی و لە گۆری تایبەتمەندیە ژن یعنی تایبەت وەکو ڕاستیە ژن ئەم ئابووریە چاوە دەکارن بگرن دەست ئەس بێژم دەبێ مژارێ دووسام کار بنەڕینەوە بگرن باش دەبێ ناب راستیجی مجار آبوری مجاره که هری گرینگه چونکه تشتی جیان ما اساس دیار دیگه و پر زیاده سرته نقاش کردن آبوریه مخابن مجار آبوری جبرش پیناسین شاش جبر شاش فهم کردن و شاش گردن دست پر باش نهاتیه فهم کردن او جبویا سدم که چاره جیر باش نیندیدن مجاره که هر زیاده سر هاتیه آخافتن فقط پناسای و شاش هاتی کردن بلکه یک جی مجارو عبوریه به دفردا نزیکاتین پر وکی کتیبن باندورا کاپیتالیزم جی هیه یعنی وکی indirgemecilik de bejim به ترکی هر تشت به اقونومی تعریف کردن دیروک و سیاست و جیان و هاتی جیان کردن همو به سر اساس اقونومی اما تشت اندن دیار کر جبر چاو رواندن هیه او باندور لیبرالیزم سدیسه دوی مجاری ده هیه جبر و تایبت ریبرتی ده بجه بویست هم پناسه اقونومی آبوریه جدا بکن آبوری گور نزیکاتی ما تشتی کو انسان جیان خواه به دومینه نیه بویستیان کو انسان به جیان خواه ده دومینه او همود کون بشان آبوریه هم و سر چه اساسی ده بجن همو زندواران سه تشتین وان بن گهین هی خو زیده کرنه خو پاراستنه او دوباره خو کرنه یعنی جیان خو بردوام کرنه ترکی د بیژن بسلنمه وایج بو هر زندی در باستاره و گاوی هم دکارن بیژن کو مجارا آبوری پی و اقونومی پی و که گردونیه جبو همو زندوار در باستاره تشتی کو مجارا دوباره خو کرنه خو خودی کرنه او دبه مجارا اقونومیه دبیجن د یونانی د اکو و ناموس یعنی قانون مالی ناموس قانون اکوجی مالی دبیجن قانون مالی براستی یعنی فکره که داده انسان فقط از بخواد بیجن به کردی دا و پیوا هین خوشی خود گرن هین خوش ده پناسه گرن آبوری آن دبار یعنی دبار کی دیگه دبار مالی جن دیگه اساس خود پی اکونومی هم دکارم بیشن دباره ایکو دباره دیگه جی جنه دبار چیه هم بیشن تو تنه بیشی خودی کردن زارو کان تنه نینه پیوستیان مالی پیوستیان به دردوره و تو جیانی بدومینی همو مجارن دباره نه و وی بره و دبیجی جنه وی گاوید دیرو که ده اکونومیستی دسپی که کپیتالیست آرا در نکتیه دیرو که ده اکونومیستی دسپی که جندایی که yani ve perso xwe digo alaqay ve jinera çiye ekonomistê destpêkê jindayîkê ekonomiya destpêkê pêk hatî birêva çûyî jî alî ji nêva birêva çûye niha belkî em bêjin ku yani mînakên neolîtîkê de em bînin belkî mînakên pir dûr bin belkî bêjin wê demê jiyan teng bû dora jinera di zevirî feqet niha pir belav bûye kapîtalîzm hemû cîhanê belav bûye ام میناکش در دور خو بدن ام داپیرم خو نه کی میناک بدن راسته جه مثلا بجبو دبار مالی جه اکونومیستین ایرو زیادتر پیشروج د فکرن یعنی مثلا د بجه کو ام بجن ام او خز گنم جبو ارد راکن د بجه ام او خز گنم جبو yani bişinin aş bikin art ام او قسی جبو تووی باویجن yani جبو çandaniye ji saladin re bo taf ew qes ji bo firotine û ji bo debara malê tiştên din bîstînin wana giştî hesabin van hesabına bi destê ke dihatin kirin ke planlama vê dikir
yani vana giştî bi destê jinê de hatin kirin ji bo vê ekonomîstê destpêkê jine û vana giştî jî planlaman em çima dixwazin vêya taybet bikirpînin vurgu vêya bikin sanki mijareke pir nû ye hiç ku kapitalîsta va mijara derxistiye ekonomî tiştên ku kapitalîsta kiriye bi wisa tê pênasê kirin ew pênasê destpêkê dan bêjin ew şaş e heta ên ku kapitalîst dikin esasê xwe de aboriye ji rastiya aboriyê dûrxistin e aboriya ku bi destî kapitalizmê tê kirin diziya ji jinê ye ji ked aslında destpêkê keda jinê de dizin rolê jinê di nava civakê de tu ku jin ji holê radikin bi wî rengî aslında dest bi aboriyê dikin ew mijareke sereke ye yani kapitalîst dema derket ser çi esasê derket ser rola jinê tewsand rola jinê ji dest girt jin ki xiste plana duyemîn ji qada civakî dûr xist bi wî rengî dest pê kir demek em dikarin bêjin yek kapitalizm dijminê aboriyê ye ne ekonomî bixeye rêbertî dibêje kapitalizm ne ekonomî ye dijminê ekonomî ye duyemîn jî em dikarin bêjin kapitalizm dijminê civakê ye ama sereke jî dijminê jinê bixeye çünkü civakbûyîn dora jinê de pêşket niha dema aborî bû mijar yek mijar jî tabii ki bazar e bazar ku ava bûye çünkü tiştên ku guhartin û ve guhartinê tiştê ku karanî ne dora pazarê te pêkte ev bazara jî li vê bazarê jî esasî aslında jin e jin keda ku di malbatê de di civakê de hatî li vê pazarê dide guhartin niha belkî li bazarên niha ku firehbûyî em nebêjin ama li pir bajaran bazarên jina hene ku niha taybetên vekirin ne li pir bazarên jina hene li wan bazarina çi heye kujan berhemene berhemin ji malê çavkanî xwe digirin ji avzê dibin em bêjin ji çandiniyê girtiye ji ajalwaniyê girtiye ji bax û baxça xwe girtiye aniye li wê bazarê difroşe aslında pir anî berê firotin ji tune bi hev guhartin hebû di aboriya destpêkê de takas heye yani yek takas dido jî eser esasê bi karanîna wî tiştî ye bi demê re ew ekonomiya dibêjin değişim değeri yani nirxa guhartinê ye niha nirxa guhartinê dema kete mijara aboriyê hinek mijar tevlî hev dibe çünkü ku nirxa destpêkê a guhartinê diyar dike çi ye rêbertê mînakeke ji xwazayê pir xweşik dide dibêje yek ji bizina xwe hez dike bi salan ket dayê yek jî ji peskoviyê xwe hez dike bi salan ket dayê em ê çawa bizanin ku fiyata wê kujan e tu çawa dikarî bêjî ku bizinek bi du peskovîya ye ya jî peskoviyek bi du bizina ye tê vêya çawa diyar bikî keda kujanî jî kujanî nirxtir e ji ber wê dema mijar bû mijara guhartinê ked mijara değişim değeri dibêjin ya yani nirxa guhartinê wê demê ji civakbûyînê qutbûyîn jî û fikrên razber jî dikevin navberê ku aborî diyar dike kesê din dibin mesela civaka destpêkê çi dikir bi hev tu guhart nirxeke zêde kom bibe berhemeke zêde gel hebe wekî xelat dida derdora xwe jêra arman ekonomîsî dibêjin aboriya xelatdayînê ye civakê komkirinê hez nedikir ku kom dikir bi çavekî nebaş lê meze dikir hên ji di civaka me de hene dibêje ew qas kom dike ji bo çi ye çi mal derdore belanekî diva de çanda İslamê de jî heye dibêje cîranê te têr nebe birçî be yani güneh hebe wekî güneh de hesibîne ji bo wê çanda belakirinê xelatdayîn hebû fakat bi demê re berhem zêde bû civak berfireh bû pêwîstî hîn zêde bûn ji bo wê em bêjin pêwîstî bi bazarên berfireh bi tîcaretê jî çêbû ew tê fêmkirin fakat tîcareta ku ket destê bin destê kontrolê kesên ku ji civakê cuda wê demê rengê aboriyê hat guhartin rastî ji aborî ji rastiya aboriyê hinekî bi wî rengê hate dûrxistin fakat Kurt û cevher em dikarin çi bêjin ên ku destpêkê bi aboriya re alaqedar jine me got
پش راجی جودکاره، شوانه، هم بیشن زناتکاره، تجارین بچوکن. چون تجارین بچوک فرق وانیم تجاری دن چیه؟ وانا مسافه کرده ناو جواک خواده وکی ناو به این کاری دکن. براستی جی اوسا قزنجه که زیده دبی و نامشن. هنه که وکی به فداکاری جواک خواه خدمت بکن بیورنگی د جواک د پر دکوتن به نانازکی. براستی جی جواک د او چاو برچی بوین تونه او پر گرینگه. ایکو ده هلا پیشیا کپیتالیزم ورده که او چاو برچی بوینه. دوی جواکی د او تونه تجاری بچوک جی نه تجاری که اوسا چاو برچیه. دور کاری خواده بمشه. جبر و هم دکارن بیشن وانا جی خودی اقونومیه نه. پازار دوان هنه تشتیل پازار دوگهرنن که داج ماله آفزاده بیه ایکو بریوا ده به اساسی جندایی که او بنگه هاویه جی هم دکارن بیشن که جواکا قومینال ده دور جنه هم دکارن بیشن آبوری رنگی خواه تیشه خواه گرتیه هم دکارن پیناسه خواه سر آبوری ها دست بکن به وی رنگی بکن یعنی مگوت یا پیناسه این شاش بین کرن ده جیدانه این کرن او پیشی هنک تشتی دم ودی که یعنی دوردا گلک هم بیشن نویسکاران جی دیروبناسان جی فیلوزوفان جی آبوریناسان جی دوی مجاره دا گوری ما هنکی شاشتیه که اساسی کرنه یعنی چه خاص لسر مجاره کوربونه لیهوربون کرنه جی خوش تشتی بنگهین نکارینه تشتی بنگهین تثبیت بکن و خوش آبوری یا پیناسین هایی نکارینه خطام رزگار بکن فرق ما هنکی جوی داری دردی کرده هم دو بیجن که آبوری نه تشتین که امنهان وکی که دو بیجن ماکرو اقتصاد و میکرو اقتصاد پیناسه دیکن سر وکی کرن زانیست نه اوه وانج البته به اقونومی را علاقه خواهنه فقط آن اساسی تشتی به دبار مالی را علاقه داره تشتیش دبار درباز کر جیانا قومینال درباز کر جیانا جواک درباز کر شوندا دوی داره آبوری رنگ خواهدی دیگارینه مجار دچه کسی دن دکوین ناف و آب رنگی خواهده دن اقونومی جراستی اقونومی به وی رنگی تی درخستن هم دکارونه که پیناسه دست بکن و بکن وقت با توجی دانست کرن دست بکا خوافتن خوش دوا آنی سرزمان یعنی اساس پیناسه شاش یکو جبوی قادا آبوریه یعنی جی تیگین آبوریه تی کرن ریبرتی والدکشین سر یعنی شمندیا لیبرالیزم اوه سیستم کپیتالیست یعنی بنگه خود درش و ریبرتی و راوه دکه یعنی شروعه دکه از گریدای وید خوازم پرس کم یعنی سیستم کپیتالیست آبوری چاود خبن خدمتا یک دستاریه چاود خبن خدمتا دولتی جبر کبراستی جی مسئله یک دستار بوین یعنی قادا آبوری زوا کریه یعنی جبوی وجه ام خوازم و یعنی بوار شیروبه بکن مثلا ام وی راستی چاد کارن شیروبه بکن چاد کارن بگرن دست ما گاودن جی گود جواکه دا چاندا خلطایی نه هبو کم کرن دانه هف جواکه براستی جی یعنی عیب دیدید دما ضروری نبه جبو پیش روز جبو تدبیره که نبه جواکه و براستی جی پر یعنی قبول ندیکر ام وی هوا در جیان خوی روزانه ده بفکرین امه و ببینین یعنی مینا که و در دور ما جیان ده جهنه نه ریبرتی ده بشه شنا خلق داینه مجار گوهرتنه دما کت دوره او سری خو ایجاده که شهرستانیه او هیله که شهرستانیه نه دما هم ده بیشن کاپیتالیست پیوسته کاپیتالیزم دما ما گفتم 500 سالی بنرخینن او نرخاندن مجی کم ببه او فکری کاپیتالیزم ایرو سر سر به کوک دکه شهرستانیه و گرداییه یعنی کاپیتالیزم سر اساس شهرستانیه ناوندی تشه دکه رنگی خود دیگره
جبر و هم دکارن راحتی بیشن کاپیتالیزم جی 5000 سال بری و یه دست بگیر جبر و حیله دست بگی کری دوام مجارا گوهرتنه ده درکت نرخا گوهرتنه مجارا گوهرتنه پرسکره که آبوریا اساسی کنگه دست بگیر و دمیج ام دکارن بیشن که یک دما جنج آبوریش قاد آبوری هاتا درخستن قاد آبوریش ظلامن چاوا بیشن یعنی که شرکت ها پریوا دبن جوان راما وکی انسانی وکی آقا بیگا هم بیشن جواتا برد و حوصا آقا بیگا راما ایرو جیر سیو ده بیشن سیو راما و دمی مجارا آبوریه tam bu ava mijara perskeriga yani. Edi kesin ku alaqaya wan bi aboriye ra nine. Abori bu mijara wan. Naha em bifikirin yani CEO ki şirket ki. İro kesin vaki burjuva. Jibo mesela xadi kirine. Jibo debare çi dikin. تو علاقه کوانه به ورتونه علاقه وان به چه راهیه به کاغذ راهیه به پرا راهیه نزانم دبیجن به بورس را به تشتی وسا راهیه اما علاقه وان به جیان روزانه رتونه به وستیان روزانه را تو علاقه وان تونه اما یک اوید کارم بیجن چه به کاپیتالیسم را اکونومی جکاسین کو علاقه وان آوایی کی زندی آوایی کی ارگانیک آبوری را تونه را ما یک آدیمی جی کپیتالیست هزه که سایه که وانه هر دخوازن کار قازنج خوازیده بکی zaten yani یک بیجه پیناسه کپیتالیزم چیه برسوا هری کرد و جوهر اوه داخوازا قازنج کرنه داخوازا کار کپیتالیزم کاری بیجی که کار کرنه چه قصد کار بکم او قصد کار بکم هنگ نویسکار هنه دو بیجن قرال کپیتالیزمه یان تی خواه مزن بکی یا تی بمری تی خواه نازن نکر تی بمری کپیتالیزمه ده او هیه جبو و همو کپیتالیست داخواسته که پر زیده کار و جبو کار بکه جی پر حرسه که مزن به هزبوینه دخواه دهوینن yani کسایه که وان صحیحه و گاویم دکارم بیشین چه خادی آبوری جندایک بو کپیتالیست او ظلامی به هز و قرناس کپیتالیست دست که مگو اکونومیست دست که جندایک کپیتالیست دست که جی او ظلامی به هز و قرناز چونکه به قرنازی خواه به هزی خواه دخوازم همو اوه جواکی جی آبوریا هایی جی دست خواهد نها روژمه ای روژی او آبوری گشتی دست جنه در باسی دستی هم بیشن تفجیان بویه دستی تجارا بویه یعنی من گوت یا جودکر بو شوان بو تجاری بچوک بو اما ای رو اسناف بو ای رو ایدی کتی دست تفجیان تجارا ایدی işte سرمایه داران دبن دستی وان دایی و یا tabii ki darbe her mezin le aboriye xistem dikarim bejin darbe her mezin ko aboriye xisti dest evan bu emvana dikarin çav penase bikin hezin dijberi aboriye ne vana hezin dijberi aboriye ne به وی رنگی آبوری دما کت دست dijberin aboriye ev kirin mijara ایدی همو شران کرن مجارا پفچونان بو مجارا بیجن بونالما yani جالی جواکی و خرابویی نه آبوری ایدی بو مجارا وانا çünkü او مجارا آبوری جواک بوینه هاتا دورخستن شنده کرن هزا خویا اقتدار خو بلاف کرنه نه آدنجی مجارا آبوریه براستجی جواکه دا تکلین جواکه این هر زیده به هوا گردای مجارا آبوریه دایی yani تایبت کجان مجارا به ترکیه üretim و tüketim de bejin yani berhemanin o mezakt kirin ve jibo ve yeji
یعنی پر تکیلین جیواکیت ناو هف را در باست بین به هف را تکیلین پر ام بیشن تبلیه هف گرفت تناو هف دا تین شکرن فقط کپیتالیزم دست به که چه دیگه دست به که وی قاطع برهمانی نه و منزخ کردن دخل بین کنترل خن یعنی تو بجه ایکو چه برهم به ازی دیار بکم گاوادن مگود اساس ایکو دیار دکه پیوستیان ماله بون پیوستیان جواکا هیی بون اما روژا ما ایرو کپیتالیزم چی کر مثلا آبوریه ایدی آنی وی آسته که گود چش بو من کاری زیده دینه از وی برهم بینم جبو از دیسا کار زیده بکم تشتی از دخوازم بلا زیده به خرج کردن مزخت کردن نه کو تشتی کو من در خستی نه که دویه مثلا تو بجم برهمانی ایلاوه بقدینن نه تشتی از دخوازم وی بقدینن اگر تشتی من برهمانی و نه قداند از برشینم باوجم جه کی از شناوه تشتی کدن اما با پوهایی که زیده تر بفروشم یعنی دکارم قزنجا خزیده بکم جبو و تا تشتی چکریه کد دیدایه تا آویتیه نگرینگه یا و تشتی کاتیه تو ناو جواکی دا مثلا تشتی که خوش ناویجن هم تو مال خود پاری یک نانجی ناویجن تا چاندا مده هی پاری نانی بنی سفره‌ای هم کم دکن دخن ما خب کی کاپیتالیست و ناف کرد دو بجای اگر قازنج به بلا هور به بلا کنجی یعنی نه که دویه دو بجای همه سکتوری که دن آوا بکن او جی چوبه کم بکن او جی همه پرا به جی قازنج بکن یعنی فکره که منطقی که هر خال لسر کار د فکره هی چون که پلیتیکای وان علاقه خواب تیر کرنه جیان خود دوام کرنه یا جلو برکن خو کرنه یعنی به جیان را علاقه وتونه تنه آرمانج و هیه کو کار خو زیده بکی قزنج خو زیده بکی جبر وجی هر قریزا آواده که او مجارا برهمانین و مزخت کرنه خرج کرنه جی جبنی وا سرو بنادک çünkü a green kriz hava کرنه بونالم در خستنه و وی رنگی قزنج خازی دکرنه جبر ویجی هم بیجن چیه کد تو تشتکی کوب کدا انسان را نه علاقه داره mesela silah nükleer hava کرن çekirin mesela dest davacı veye çünkü qazanca ve zedetere pır zede çek afrandın çekirin çek berhamani vaya yani جان بیشن انرژی کو خزایی نه انرژی کو به کاربونه کو خزایی سرو بنود که دست داویجه ور çünkü دیسا قانون و دیاره قانون و کاره و یهودان بیشن چی دیگه her زده çandını mesela civaki خاصر çandını kirecivan ama ev çi دیگه o genetik avan dugarine koki ve dugarine tişteki nu derdixine belki tu dama vejitune jbo tenduristi zarare ama ve ne fikre dise kari xad fikre ve yahut am bejin teknolojiye ki teknoloji uzay derdixin ve yahut arabayın zede çedike seyareyin çedike ama jbo qrejiye derdor avadike fakat dise qazanca xad fikre her zede jam bejin jbo magut ya jbo jlu berko modaya ki usa derdixine ku insan her du modaya dikerin yani kesek ne yapacak? Bevistiyan bir heyetune. Ve bir rengi insan yani tıkarın minakin be hesabı kitap razemeniyen kapitalizm insan minak bede. Naha alakaya ve ekonomiye çiye rastici. Alakaya ve davarı çiye. Ev kastış den afrandın alakaya ve yek kesi çiye. Persen terz bepirsin. Yek jivana ne beje acaba am dıkarın jiyane bedominin arayam dıkarın. Per rahatiyam dıkarın bedominin. جبر و وانا پرانی وان تشتین کتن برهمانین جبو قزانجا زیده کپیتالیزمی نه و پرسی وانگو علاقه و دولت و یک دستاریه چیه براستی جبو که او قانونا کار زیده آزامی کار جبو او قانونا پر ریوا بچه بویسته فینانس کپیتال ببه یک دستار یعنی یک قرالا و اوه فینانس کپیتال اگر کو خواهی نکه یک دستاری به اقتدار را نکه یک نکاره بمشه بلکه هم دکارم پاشش بنرخین فقط اقتدار ناوندی به آبوری ناوندی را به هفراد بمشه یعنی اقتدار ناوندی به آبوری ناوندی نابه
آبوریا ناوندی کری یک دستاری کری جی به اقتدار نامش نه هنک تئوریسیان مجار آبوریه جدا کردن تنه سری خود نرخینن او شاشتیه که تو آبوریه به اقتدار به سیاست به ایدئولوژی نکاری بنرخینی ریبرتی گفت کاپیتالیزم شبکه که ام وکی شبکه که اگر نگرنده است ام نکارن و شبکه ملکی و عسکری هیه ملکی و ایدئولوژیک هیه ملکی و آبوریجی هیه tabii ki mendeki vecib iktidar ve greda şebekeye ki usayı o şebekeye ki xodi jiyane ki taybet jikot yani. Nahat parça be ki nabe jibo veci yek destari jibo kapitalizme rebaza her esasiye. Ve ye jibo bibe yek destar bibe tekel pevisti bit ideolojiye ki milliyetçi dibine. Pevisti bir netev devlet dibine. Şu zaten kapitalizm xalser se ningam pevistem fem bikin yani veki modernite eken fem bikin alaqayo endüstriyalizme u alaqayo ve netev devlet pevistem baş fem bikin. Abori netev devlet u endüstriyalizm به هوا کوگ و گرداینه به نتو دولت چی نکاره پازار هایی دا اقتدار خوا آوا بکه هیزا خوا کمسرر بکه قازانج خوا زیده بکه جبو ویجی جبو قازانج خوا زیده بکه پیوسته سروری نتو دولت آوا بکه یعنی سروری نتو دولتی او خواه که فینانس چی بکه یک دستاری اگر ما افهم نکر و مجارا yani kapitalizm çima netev devlet avadı ki? Kapitalizm çima netev devleti peş dixi? Çima iktidara her ziyade peş dixine? Ma afhem nekir em vate nadın Mussolini ji vate nadın Hitler ji. Yani em bejin van psikoloji van usabu. Na iroji mijara Erdoğan heye. Henek de bejin vaz nama per ziyade iktidarcı psikoloji vida edit. Per dixwaze be iktidar. Yeki per ruhalik به حالت روحیه خو فاشیست مجارن جواکی به پسیکولوژی ناین آنالیز کردن دبکو علیه کی وانو صاحب دبکو مسولونی زیاده به اقتدار دابو به خرسه دبکو هیتلر جو ساب دبکو اردوغان جو ساب فقط اوی کوان دبه دکه دیکتاتور پرگال کاپیتالیزم بخویه çünkü من گوت یا جبو کو تو سر پیا ببینید پیوسته تو زیاده قزنج بکی تو جبو کو زیاده قزنج بکی تو پیوسته زیاده خورتور ببی جبو تو خورت ببید پیوسته هنگ دون خورت ببی هيا داوية ناس هيك انتو بس هيك انتي بمري پرگال سر ويش بو و پرگالا بسری خواه فاشیستان آوادی که دیکتاتورن آوادی که جواکه چه دیگه جبو کل سر جواکش کنترل خواه تام آوا بکه جواکه که وکی هفدو آوادی که هوموژن یک پاره جواکه که یک پاره یک دستاری لهمبری خواه جواکه که یک رنگی آوادی که پر رنگی جواکش حاله را دیگه او جی اساس خود نه راستی نه گوری راستی جواکی روی ارده لجهه که جواکه که یک رنگی تونه به هل ناو ولاته کی دا به هل ناو بازار کی دا د ناو تاخه کی دا جی یک رنگی تو نکاری ببینی لحمو جهان بگره تاخه که کو یک رنگ تو نکاری ببینی لگندام بلا انسانین کو گنده که هجمار وانم بیشش 1000-2000 درباز کرشون داد تو دبینی کو یاج چاند که جدا یاج باوریه که جدا یاج نتوه که جدا انسان که نگوری خوازای جواکی او پناسین کو جواک یک رنگی یعنی قرخویه یعنی مجی انسان بخواه تشتی که رازبر خاطی آوا کرنه فقط اقتدار تایبت کاپیتالیزمش بو کار خوازیده بکه جبو اقتدار خو مسوگر بکه جواک یک رنگی بوین دسپیره دسپینه جواکه او جواکه یک رنگی حساب دکه او خوازه جواکه که اوسا آوا بکه yani em dikarin اوسا بیجن ancak iktidar devlet veki netev devlet hat bir revabir ve demi ancak kanuna kari zede u konkarına sermayeyi pekandı be. Dervayı ve ne mümkün. Mijara netevperestici devirda jiboku ve
kapitalizmi ve şehre ve yekdestari ve şehre ve ki ku tişteki piroze devlete u neteve derdixinin peş. Naha megud demek ki ku kapitalist yanji devlet yekdestari jibo ku hebuna xwe bimeşine tuxaze veki terörekil ser civake bimeşin. Faşizm teröre yani. O tiştên kirinî terörün ser civakê. Civakê ji aborî dûrxistin terör e. Aborî xistina bin kontrola xwe terör e. Zaten civakê ji her tiştî dûr dixin. Vana giştî yekdestariya ku ava dikin iqtidara dest dixinin insan dikare vekî terör binirxîne niha îro kapitalizm li qada aboriya da çi dike vê terörê bi karê zêde ve kurala zêde karkirine bi hevra dimeşîne. Ha ji bo ve çi dike? Ji bo ve ji aliyekî da artêşeka bêkaran ava dike. Ê ku kar dike jî bi nanezîkê mecbûr dike. Bi nanezîkê wan insana mecbûr dike. Niha em civakê mezekin. Hemû insan bi rastî jî bi nanezîkê ancak bi nanezîkê kar dikin. Piranî hene dibêjin ku em birçîne jî yani. Yani ew qes li beremberî keda xwe xercekê mesrefekê bi dest naxîne. Piranî insan niha bi zikê birçî kar dikire, ne nanezîkê yê jî. Bi zikê birçî ye. Kar dike ew wê nabîne. Ji bo ku insana mecbûrî xwe bike vê polîtîkayê pêş dixîne. Ji alî din de jî wek artêşeke insanên bêkar ava kiriye. Ji bo ku maaşa ê din zêde neke. Yek serî xwe kemekê rake bêje ku maaşa min kem e zêde bike wê bêje ez ê te bi ber derî dim wê din bînim tê ximkar. Aha tenê bi vî rengî dike em bêjin na li hemberî jî ne jî mesela vapireyê. Hemû hesabên aboriyê. Niha televizyonda bernameyên aboriyê her sibê derdikevin. Sanki serê sibê hemû civat bi pereyan wan re mijûl e serê sibê dest pêke bernameyên aboriyê televizyonda derdikevin. Hemû hesab tên kirin. Dibêje nizanim dolar bi quruşekê zêde bûye wê dünyayê çi qas cî bileve. Amerika Merkez Bankası nizanim quruşek zêde kiriye faiz wê çi qas bandor bike. Peki jin kedekê dide ew kede jinê Kurda diçe yani. Mesela zarokekî mezin dike sibê heyayê warê li malê mezê dike debara malê dike xwedî dike xwedan dide. Ew keda li ku ye yani. Di Kurdî de ew peyva jî pir xweş e. Wê jî bêjin xwayîkirin dibêjin. Xwedankirin dibêjin hinek jî. Yani xwedana xwe bi ser de rijandin. Jin wê kedê dide ka hember yani beremberî wê kedê çi ye? Qet hesaban da ew tune yani. Ew qes insan ked didin divir da tune. Yani van nayên hesab kirin. Quruşên herî biçûk hesab dikin ama nabêje ya wê dayîkê ku em mezin kirin çi ked da. Ew jina ku îro malekê bi rêva dide çi ked da. Her zêde mesela jina ku ketî nav berhemanînê pergalê kar kirî kede dide jî ê wan çawa dibe ê wan jî ê zilam didobe ê wan yek. Vaya mînakên vê pir zêde derketine nava civakê de bi rastî jî li her derê vaya heye. Bi rengekî keda jinê ji ê zilam bi rengekî kemtir e. Ê ku her zêde maaş didin jî rengekî ê jinê kemtir e. Bu rêv û rêbaza wê dibînin. Feqet me got kapitalizm alaqaya wê aboriyê çi ye? Kurd û cebher wisa komîser hev dikin yekdestarî ava kirin bi vî rengî iqtidara xwe li her derê belav kirin bi vê rêw û rêbazî jî li ser civakê bandora xwe çê kirin civak muhtacî em bêjin 5 quruş pere kirin ama hember wê jî kara xwe zêde kirine dikarin belkî alaqa wê jî bi vî rengîn pênase bikin. Heval xebat ez dixwazim vê bipirsim. Yani me qederekî wisa behsa yekdestariya aborî kir. Yekdestariya aborî bi sîstema kapitalîst re bi finans kapitalê re bi zîrve dibe. Em vê çawa dikarin binirxînin? Finans kapital çi ye mesela? Bandorekî çawa li ser civakê dike?
از بیجیم ام وی چاود کارن شیرو بکن نه دست به کاپیتالیسمش وکی پرگاله که 500 سالی تزانین مگوت اصلا یعنی وکی شهرستانی رام کارون را قدر بکنه اما ایکو پر زیده وقتی شیرو بکرن 500 ساله دست به که به تجارت مال گریا یعنی کاپیتالیسم لو تبگار و دست به که تجارت بو مال گریا پیش را مال و سرمایه به هفرا گریا یعنی سرمایه خو برجیه کی رازمانی کر ایدی سرمایه ولاتی کی سنوردار نما به devlete ki sınırdar nama sermaye xaber li ciyekî din transfer sermaye kir bi wî rengî xwe taybet qirna 19 set sala 19 sermaye jî hat transfer kirin pişra set sala 20 jî mal û sermaye û sanayî bi hevra êdî li her derê sanayî bela kirin yani endüstri hat bela kirin mekanîzmayeke wisa bi rêve çû fakat dema em hatin ve serdama dawî جرد بجن سردما سیمین ایدی تجارت و صنایع کارا که دهات خواستن تره نکر برسو ندارم بجن و سردما نهاج جرد بجن سردما فینانسی دما هم بجن مگوت یا دست به که تجارت بو پیش را صنایع پیش را فینانس دما ما اوسا گوت سانکی تجارت جو هول رابیه نه ایرو جو تجارت دوام دکی و هات صنایع هنجی بشه که کاپیتالیزم یا خورده جهول را نبویه و یادم ترز بیشن دما مال دیگری تجارت دبو فینانس تو نبود نه فینانس هبو ایتالیایی مثلا باجارین ایتالیایی 100 سال 12 13 میجی مجارا بانک در کتبو مجارا چک و سند در کتبو او تاپناق شوولیسی د بیشن و انا وکی پرگالا بانکیه وکی پرگالا para transfer kirin kar dikirin yani ev kağıtın şuna para dikirin ve demeci hebun yani tukazın çi bejini dema yek der hebe adın juhol eran hebe fakat yekle peşe serdemeke ticaretle peş bu insana mesela henek burjuvayen despeke zede desti xana dadan para yani çava be borsa و be banka be tişte usara mjul nedibun وانا مثلا دگوتن هم تجارت بکن دولمندی خو بوسا دیار دیکرین این پیش را صنایع پیش کت اساس صنایع بود روزما ای روزی اساس دیار دیکه فینانس yani finans kapital çağa finans kapital hem ne ve serdem davne mago despeke dema İtalya'ya da hebu ve demi para şuna para kağıza girt seneta girt bono girt قریدیا گرد با وی رنگی بود پیش را 1907 دا آمریکا بریاره کرد گو از نه مجبورم که دما از دلار چاپ دکن دلار در دخینم لبرانبری و زر نشان بدم نه حال دنیای همو ولات و سانه بانکای وان دا چقدر زر هیه قسی ویه دکارم پرا در خینم چما جبر که سبه دو سبه آبوری وان خراب بود انسان بیشن که از zerrete heye şuna ve zerde bim zer veki ku güvence ki yani veki ku tişeki misogeriya ve bu yani fakat Amerika go az usanakım jiber ve bir tişteki nişan bede para çap kirin işte akul peşiya finans kapitale vekiri va mesela bu edi resmen ambejin pevajoya seyemin a kapitalizme be bir rengi dest bekir edi para azad bu yani taybetmendiya finans kapitale az sereke çiye para ve pevajoya da bu sereke tişte her sereke edi parayı edi sanayici ticaretci kat bin kontrola para ne ne sanayi demeşe ne ticaret demeşe ica tane büveji sınırdar nama devletci bu xava greda na iro henek kapitalistên pir mezin behsa wan tê kirin dibêje bi pereyên xwe devletan dixeb kontrola xwe. Îro li Amerîka jî mesela di hilbijartina da yekî navê Elon Musk derket. Elon Musk dibêjin bi pereyê xwe yani bi dewlemendiya xwe devlet xistiye bin kontrola xwe. Belkî dibêjin Trump bandor kiriye ama devlet da dixeb bin kontrola xwe. Îro dibêjin dixwaze li ser welatên Ewropayê jî bandor bike. Çünkü pere rolekî wê wisa heye. Pere serbestiyeke wisa qezenç kir.
نها وان پیواژوین هم تایبەتمەندی وان جی بیجن دما تجارت دا کاپیتالیست دچو ولات داگر دکرن بر همین وی ولاتی داگر دکرن شخار دانین شر داگرکاری دا هاتن مشاندن د پیواژه صنایع دا جی شر جهان هاتن مشاندن شر جهان یک سدم ویجی لسر صنایع هگمونیا آوا کرن بو صنایع خال هر دری بلا کرن بو جبر ویجی شرن جهان و صنایع و گردایجی شرن چینا هاتا مشاندن سردم فینانس کاپیتالیزم مداجی مخابن شر لهمبری جواکی تمشاندن دوی سردمه دا شری تمشاندن شری لهمبری جواکی شر جواک به جواکی لهمبری هفت دمشاندن جواک به هفت دکمه جبر ویجی جواک جهف ته بلاف کرن یک تایبەتمەندی فینانس کاپیتال جی پیوسته هم بزانن اوه یعنی وکی رفلکسه که پیوسته هم پیش خینه ایکو دوی پیواژوی دوی سردمه دا ایکو فینانس کاپیتال ده بیجه آبوریه پیوسته هم تام ترسی بپیش وانا دما گوتن فینانس هم پیوسته بیجن که وانا گوتن آبوری فینانس پاره هم ویگاوه پیوسته بیجن که جواک جهول را کرن جهف بلا کرن çünkü tiştek wan dibêjin finans tevê wate dema wana gotin aborî em bizanin ku dijberî aborî dikin tiştekî bi aborî re tu alaqeyê we tune dema wana gotin neoliberalizm işte pêwîst e sermaye rehet bigere ji bo wê ji civak işte dikare hinekî serbestî hebe pêwîst e Musa fêm nekin wana dixwazin neteperestiyê bi rengekî xurttir bikin muhafazekariya pêş bixîn yani em pêwîst e vê fêm bikin ku tu cevherên dixwazin dikarin wê bêjin د وی سردمه د مگو پره سروره د فینانس کاپیتال دا اری هر تش پره ته هبه د دکاری بر همه بینی جبو کو خرج کردن جی پیوسته پره هبه جبو کاپیتالیزمه پره نه به او پرگالا نماشه د پی واژه فینانس کاپیتال دا جی جبو وجی شورش وانه و سردمه هر اساسی کری چیه هر تشت اما هر تشت دان بردستی پاره ریبرتیش بروه دبیجه قومتان پاره حتی جیه که دبیجه که پاره او قصد سر آبوریه ایدی باندور کریه که ایدی لسر دولت اجی باندور دکه ریبرتی دبیجه هم دکارن ورد دبیجه پاره ایدی بوید دولت دست بگه دبیجه وکی دولت پشه ریبرتی دبیجه هم راست راست بیجن دولت پاره بخواه دولت حتی د پارزنامه ریبرتیه که داجی دبیجه هم دکارن بیجن که پار الله یعنی ایدی شنا خودجی کردی قومتان پاره به تیره خواه به تنت سری خواه تیره ناک ایدی دوی سردمه دا هر تشتی او تکیلین جنگایی که مگوتی لحول نما توزاوه جی نما ایدی هر تشت به پره و علاقه داره ایدی تو چه بکی به پره تپیوانده یعنی تکیلیه که دوستانیه که هف هست کرنه که جی ایدی بشه پره دکه اگر پره نکه تو واتای ونین یعنی جیان به پره پیواندن او قص جیان تی درخستن تی به واتای کرن او ایجا که پره وی نبنجی تکوشین جیان ایدی او ونده که ایکو پره وی تونه نکاره جیان جی بکن پکی من نگود آبوری دباره جیان بردوام کرنه دوردا روی کاپیتالیزم هری اساسی ور در دکه پره تا نبن تو نکاری جیان بکی اجازه جاجی تو بیشن که کاپیتالیزم آبوریه اکونومیه پکی او اکونومی به اگر به پرش تو نکاری جیان بکی چه وقت به اکونومی مگو جیان خو بردوام کرنه جبر و او قص جراستی خاطیه درخستن به وی رنگی جام دکارم بیشن تنه کار سیستمی که کو کار خو د فکریه در وای ویجی تشتکی نافکره نها اخلاق جواک بوینه دردخینه تشتکو اخلاق جواک اساسی خراد که چیه جواک با اخلاق خو هیه یکو جواک بوینه اخلاق جواک خراب دکه یک سروریا ظلام نسر اقتدار ظلام نسر جنی اقتدار ظلام پیشخستنا اقتدار ظلام هم بیجن مرسروری و یک جواک جهدو
parça kir. Ya diyemin jî yani henek beku kar bedin, bikin, ked bedin, dest datinin ser keda insana. Ev işte ahlaka civak buyine jeheb xira dike. Yani em dikarin be vajeye finans kapitale به و پیناسه بکن ایکو به کت به کو کار بکن کدا انسانا دست دادینن سر کدا انسانا پرگالا و فینانس کاپیتال و که دن چه دبیجن بلا بیجن به چه مشروع دکن بلا بکن به کجام پرتوکه دنویسینه به چه پیناسه دکن بلا بکن و راستیه ناگوهن راستیه هایی هنه کدا انسانا دست دادینن سر به کو کار بکن کد بکن و جواک بوینه دردخینن و مجاره قسی کو لسر جنه اقتدار آوا کرنه کد جنه هبونا جنه جوال را کرنه قسی و ایجی لسر هبونا جواکه لسر احلاق جواکه به باندوره نها فینانس کاپیتال هم دکارن تایبتمندیه که وی دنجی بیجن کو yani tam befhem kirin yek edi her tişt avayı ki usa sanal yani sisteme ki usar kağıza bahsa ekonomiye dikin yek ki men jefhem nake dibêjim borsaya nizanim çi qas ev para ev kağıza ev qas nirx kazanç kir nizanim işte tu senedeki bankayeki ev bono tahvileki bistini çi dibe parayı germ çiye باور که به وار رقمنا مجول بوین سر انسان دیشین یعنی صدین نود و نه انسان جز باور نکم جه فهم بکنشی هم بخواهی باش جه فهم نکن چونکه علاقه خواب مرتونه اما آبوری نه تشتی که اصابو آبوری تشتی که پیروز بو یعنی دنوا جواکه دو بو تشتی اساسی و پیروز بو جواکه برهام دست به که پیروزی یک دادا جبر و برهام جندایی که بو aslında pirozbuyuna jindayı ki pirozbuyuna berhama destbe ki tenhava hevde dahat ruye erdi. Fakat naha tişteki bu se razber bu yaş civake dur ketiye. Taybetmendiye yekemin abi. Adi yemin jin. Finans kapital be civake ke mezext kirine, xerç kirine edite salim. Tüketim toplumu. Dema insan go finans kapital çağı taybetmendiye ve çiye işte vayaye. Tüketim toplumu yani. Civake ke her debe. Yani yek ambejin arabaya ki distine sağladın da beje moda veler basıyor yek eden hepsi. Belava ki distine de beje dü mehder basmın da beje ziyek eden bistine. Cilu berge ki distine de beje vaya ne bu bela dolaba mı da set hebhebe. Yani mesela televizyonda ji temaşa dikin insan net fark eder. Beje Türkiye kriza aboriye heye emni karın der ve kahve ki bakın. Ya çe alaka kahve ve karın heye. Kahve ve karın der ve kahve ve karın ne bevistiye ki. جیانی که اوسا دانه آوا کرن ام نابیج انسان در و قهوه بنخن اما جیانی که اوسا آوا کرنه توش بو که پره خو بدی وانا اشتر جیانی که اوسا هر تو خرج بگی قریز آبوری به ویه نای تعریف کرن یعنی از نکارم در و قهوه که بخون او نه مثلا اما انسان هنه برچی رادی که بن یعنی kiraya mala xwa nikarim bidin ne xwedî malin kiraya mala jî şaşe ne xwedî malin însanê ki bê xwedî ne xwedî mal bedibe nayê qebûl kirin ji ber wê jî pergaleke wisa ki di civakê da civak aniyê wê astê ku civakbûyînê durxistiye ê ku heyî ji di pê wê jiyanê dimeşe kapîtalîzm jî xwelvê di ser wê dide jiyan kirin bi te dide xerç kirin bi vê jî xwe di ser wê dide jiyan kirin pergaleke wisa ye هەواڵ خەوەت ئەم گشتن داویە بەرنامە خوا مەگەلێک خارên girîng bi hevdûran nirxandin heger wekû dawî gotinekî we hebe narînekî we hebe peyamekî we hebe û bikaribe rêya bernama me bigînin ev kirim mijara aborî rastî jî mijareke berfireh e insan dikare gelek tiştan jî bêje tiştên wekî dibêjin pênaseyeke wê bû وکی دستپیکی که انسان دکاره بنرخینه فقط کرد و جفهر و مجاری جبو که انسان یعنی باش فهم بکه مثلا که اساسی جنج آبوری دور خستنه انسان سر و لحربونه که باش بکه و دمی راستی کپیتالیزم به هر آوایی در دیکه چند سال داوی همجه در خینن پرانید این که آبوری دا
جی تگرن کاپیتالیزم دا پیشنگی دیکن کینه ظلام اساسی خو ظلام به هز و قرناز موجود انسان و مجارا کاپیتالیزم جی بگومان به مجارا جنج مجارا آبوری دورخستن و ظلام به هز و قرناز چاوا خبل باندور کر دوی چرچوه دل سر بفکر بنرخینه از باورم و باشتر بفهم کرن yani tikarim bir rengi hene ki penasiyan bikim em jibo derfete kusa spas dikim. بله گودارین هیجا ام گیشتن داویه خلقا برنامه یا خواه یا وی جاری یا برنامه یا حقیقته میوانی می وی جاری حوال خبات دیجله بو اندام اکادمی زانستا جواکیا عبدالله اوجلان گلک خالین گرینگ مبهف دورن خاندن حتی نجاره که دنی جی بمین خیر خوشیه ده دم باش